Mengusitin tiang kala to mga pina la kutodolo kapuangan na diong lang langaraan to kumua batutang depi pasang Indo sulat tuparan tiang nambe la di pasisangan ni. Barangan ni mga tundo maleso ni to dogo na diong tangdo to kumua bela na to diong parian na to may kaaro kilo to kumongkong na. Diong parian na to may kasangka ambe to mendalian na. Nalami bito ako dali na nadete bito kula kasi dulukan na naman dia lang pasang Indo sulat tuparan tiang nambe. Disampaikan di Mataram bila karena di Indo mereka pas di Mataram lo lakuan nenek na anak di lama lo di kami di Bogor tanpa beliau tak tutup dalam ini itu ada dan kita ada itu pulang kasih lo karena dan orang ini tempo apa ada sama pulau dan bidang tanpa pulau dan dua akan terus contoh melanggar tangan tampil naman ang nabaluan ito korban na napatas yung iyo dia di kande ang iyara gulawan na rin bukan di sa ulang sa panginagan na apalan kayo tayo ito ka pumapon na ito ano ba yung masakito sa nabalang di kung kami nila po nila kung kakalong itulolo kapuangan na nilang ibasa na Indo sa traparang tiyan nambe di isang kami Soledo to kumuha rin na si upa na kuupa baraya na babaraya natuntong si Paraledo lulangka na tabi talunona natutuwang si Paraledo yun na mana sariwan na toro makandang maramuan kapuang iso na to na iani romo ni Soledo na si Coralitik ang nakapala ni Magtalisan na nakarami pasiriwan na Melaw ni Mali-Mali na tamang pasama na tutulungin na turun ni Malam tala-tala na malipas sa ulan Bingkita na sa dirin na May matukan turmi kita mataling aduan na Bitawan na si Pulong Mani May nga pamaru kita makarangan pa inawan na Soledo Bilan na alak ko Loirana Kasali na kamarsulan na sa Pag-isaan eh! Tama na suwerte ko tayo man. Kasali na kamasulan na sa Tuloy na rin, manasa. Kasali na kamasulan na sa